uramutse utekereje ko inkuru tugiye kuvuga ari filime yakiniwe mu mihanda y'ipari mu Bufaransa nta wakurenganya, kubera ko n'aka kanya ibihumbi by'abantu ntabwo bariyumvisha uburyo abagabo bane batinyutse kwinjira muri Musée du Louvre bakiba imitako n'imikufi ifite agaciro ka za miliyoni nyinshi z'amadolari, bagasohoka ntawe ubaciye iryera. Abo bajura buriye moto zabo barahunga, birangira baburiwe irengero burundu neza kandi icyizere cyo kubafata kiri kugenda kiyoyoka buri saa ishira badafashwe. Bamwe ntabwo barimo gutinya kuvuga ko ubu bujura ari bwo bujura bukomeye bubayeho muri iki kinyejana, bashingiye ku gaciro k'ibyibwe, uburyo byibwemo, igihe byatwaye, uburyo ubu bujura bwakorewe muri musée ya mbere nini ku isi, ikaba musée iri Paris, Musée du Louvre. Yego mwanafunzi, Musée du Louvre benshi bayita umutima wa Paris kubera ko uretse gukurura ba mukerarugendo inagira uruhare rukomeye mu kwigisha amahanga ubwiza bw'iki gihugu n'ubwiza bw'uyu mujyi, ubwiza bushingiye cyane ku mateka yawo. Paris hejuru y'igitutu cyose Perezida Emmanuel Macron ariho kuri iyi nshuro arasa n'uwabuze ibyo gukora, kubera ko ubwo yavuga ko leta irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo abajura bafatwe. Abamunenga bamwakirije ibitutsi bamushinja kuba indangare, bakavuga ko ubutegetsi bwe nta kindi bwakoze uretse koreka Ubufaransa kugera ubwo imitako ifite agaciro ntagereranywa, imitako ifatwa nk'umutima w'ubusugire bw'Ubufaransa yibwa ku manywa y'ihangu. Bavuze bati niba Musée du Louvre ishobora kwibwa ku manywa y'ihangu, nta hantu na hamwe mu Bufaransa hatekanye. Ubuyobozi bwa Macron ntabwo bushoboye kuturinda. Depite Eric Ciotte numwe mu bariye karungu. Uyu mugabo urwanya Emmanuel Macron yavuze adaciye ku ruhande ko ubujura bwerekana intege nke cyane z'ubutegetsi bwa Perezida Macron. Ati iyo leta itagishobora kurinda ubutunzi bwayo bw'ingenzi, ubutegetsi buba bwananiwe, bigatuma igihugu cyose kijya mu kaga. Hagati aho ubujura kuri musée cyangwa se ku nzu ndangamurage bumaze gufata indi ntera mu Burayi, kubera ko mu minsi ishize abagabo bane batawe muri yombi mu Bufaransa nyuma y'uko bibye ibikoresho muri musée ya Jacques Chirac wabaye perezida w'Ubufaransa. Mu kwezi kwa 9 abandi bajura bibye zahabu ifite agaciro k'ibihumbi 700 by'amadolari bayikuye muri musée ya Histoire Naturelle iherereye mu birometero bike cyane uvuye kuri Musée du Louvre. Muri uko kwezi kandi abajura bibye ibikoresho bifite agaciro ka miliyoni 11 z'amadolari babikuye muri musée ya Adrien Dubouche iri mu gace ka Limoges. Kandi mu mwaka ushize nabwo musée ya Cognac J iri Paris yibwemo imitako 7, 5 muri yo ibasha kugaruzwa. Musée ya Hieron iherereye i Burgundy nayo iherutse guterwa n'abajura bitwaje imbunda, bibi imitako ifite agaciro ka za miliyoni z'amayero yiganjemo yakozwe mu kinyejana cya 20. Musée du Louvre nibyo mwanafunze, Musée du Louvre yubatswe bwa mbere mu kinyejana cya 12, ariko mu kinyejana cya 16 umwami François Premier aza kuvugurura inyubako yayo ndetse anashyiramo ibishushanyo birimo n'iki cya Mona Lisa cyazanye n'ibindi bishushanyo byinshi by'Abataliyani. Mu kinyejana cya 17 abami barimo Henri IV, Louis XIII na Louis XIV bavuguruye iyi nyubako baranayagura, birangira banayimuriyemo ubwami bw'Ubufaransa. Naho mu 1682 Louis XIV yongeye kwimura ibiro by'ubwami bwe abijyana Versailles. Iyi nyubako isigara ikoreramo abashakashatsi, abarimu ndetse n'abandi bantu bandika amateka, abashushanya ndetse n'abandi. Ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 8 mu 1973 nibwo iyi musée yamurikiwe abaturage, iba musée ya gatatu ku isi ikuze kurusha izindi. Ubu niyo musée nini ku isi, ikaba ari nayo isurwa na benshi, ibarizwamo niburi bishushanyo, imitako n'ibindi bimenyetso by'amateka birenga 33. Hari ibyavuye mu cyahoze ari ubwami bwa Mesopotamie, ubwami bw'Abanyamisiri, ubw'Abaromani, ubwami butandukanye bwabayeho mu Burayi, muri Afrika, Amerika y'Epfo n'ahandi henshi ku isi. Mu gihe tugitegereje kizakurikiraho, tubaye tubashimiye. Nje mwari kumwe ni Master Yubo, fatanyije na mugenzi wanjye Ismael Mwanafunzi. Naho utaha.